Ibizwa nguDumisani Mleya, ngingu-Director we-Phoenix Foundation of Zimbabwe, njalo ngisebandleni lezombangazwe leZAPU. Bengithanda ukuphawula kancane ngendaba yokukhitshwa kuka-Dr. Lazarus Dokora njengomphathi wezemfundo. Siyakujabulela kakhulu lokho ngoba uDokora lisakhumbula nguye lwana okwatholakala ukuthi babevumele amabhuku ayesetshenziswa ezikolo okwakuyibhuku lesindebele kodwa kubhalwe ngesishona ngaphakathi. uDokora njalo yibe kade bevumela ukuthi ezindaweni ezithile kufundisa abantu abangazazi izindimi zalapho, ikakhulu ibanga eliphansi le-primary school. Uthola ukuthi uteacher ufundisa abantwana abakhuluma olunye ilimi kodwa yena ulimi lwakhona kalwazi and bayaqala ukufunda. Njalo uDokora nguye owayefake ipledge esikolweni, ipledge eyagcina engathi ayihambisani kahle labantu bezinye izinkolo. Into esiyigqugquzela kakhulu ukuthi umphathi omutsha wezemfundo uPaul Mavima akakukhangelisise kakhulu khona uma esenza imithetho yakhe noma esenza izinto ayenze kube ngcono kulo Lazarus Dokora, ngoba ibanga lemfundo laseZimbabwe belivele liphezulu kodwa beliselisehla ngenxa yezinto zona lezo. Siyathemba ukuthi umphathi omutsha uzasibuyisela lapho ekade sikhona ngezemfundo. Siyabonga.